Nalazimo se u zasadu šljive, koji je lociran na teritoriji opštine Blace i ono što možemo u ovom trenutku da vidimo, to je da se trenutno šljiva nalazi u fazi bubrenja pupoljaka. Neminovno je da će kroz nekoliko dana doći do početka faze cvetanja. Inače, faza cvetanja izuzetno značajna za celokupnu proizvodnju, ali ujedno i najosjetljivija kad je u pitanju jedan od najopasnijih prouzrokovača bolesti koštičavog voća, Monilinia laxa. Monilinia laxa je bolest koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica kod koštičavog voća. Infekciju ostvaruje kroz otvorene cvetove, preciznije kroz žig tučka, pritom šireći se kroz cvet duž grančice, uslovljavajući sušenje kako cvetova, tako i grančica. Za ostvarenje infekcije od strane patogena Monilinia laxa potrebne su temperature od 20 do 25 stepeni Celzijusovih i period koji je praćen sa nekoliko časova vlaženja. Na taj način se povećava vlažnost vazduha koja je izuzetno značajna za ostvarenje infekcije. Infekcija je moguća i na nižim temperaturama ukoliko je period vlaženja nešto duži. Naravno, za ostvarenje infekcije veliki doprinos daju ostaci zaraze iz prethodnih godina. Zato, u cilju suzbijanja ovog prouzrokovača bolesti, predlažemo kombinaciju mehaničkih i hemijskih mera zaštite. U okviru mehaničkih mera zaštite potrebno je rezidbom ukloniti i iz voćnjaka izneti gotovo sve zaražene ostatke, a u okviru hemijskih mera zaštite preporučujemo primjenu fungicida za suzbijanje monilije. Iz proizvodnog programa Galenike fitofarmacije preporučujemo fungicid Kubik Plus, koji se koristi u količini 2,5 litra po hektaru. Kubik Plus predstavlja kombinaciju dve aktivne materije, sistemične tiofanat metil i kontaktne iprodion. Ova kombinacija aktivnih materija je jedna od najefikasnijih kombinacija za suzbijanje ovog prouzrokovača bolesti koji se može naći na našem tržištu. Preparat Kubik Plus se primjenjuje kada se otvori 10 do 15% cvetova. Za suzbijanje prouzrokovača monilije možemo preporučiti i preparat Galofungin T koji se koristi u količini 0,5 litara po hektaru, sadrži sistemičnu aktivnu materiju tiofanat metil, a preporuka za primjenu je u fazi precvetavanja. Ukoliko zbog loših vremenskih uslova period cvetanja traje duže od 10 dana, postoji potreba i za tretmanom koji se radi u fazi cvetanja. Ukoliko zbog vremenskih uslova period cvetanja traje duže od 10 dana, javlja se potreba za trećim tretmanom u cilju suzbijanja prouzrokovača monilije koji se izvodi u fazi punog cvetanja. Za ovaj tretman preporučujemo preparate ili Kubik Plus ili Galofungin T. Zajedno sa ovim fungicidima u kombinaciji predlažemo primjenu tečnog folijarnog đubriva Foligal Bor. Đubrivo koje sadrži mikroelement bor koji je izuzetno značajan u procesu oplodnje koji se odvija nakon oprašivanja. Primjena Foligala Bor je u količini 3 litra po hektaru. U svim fazama zaštite mojih voćnjaka koristim uglavnom Galenikine preparate sa kojima sam stvarno zadovoljan. Razlog za moje zadovoljstvo primjenom Galenikinih preparata je kvalitetna zaštita i dobar kvalitet plodova.